gospodo, dobro večer želim i dobrodošli na snimanje emisije Pozdrav iz Amerike i to prvi puta ovdje u Washington, odnosno Seattle. Hvala vam svima što ste došli i ispunili ovu salu do kraja. Molim jedan aplauz prvo za naše snimanje i za OTV Valentino televiziju. Na početku neću puno da vam pričam, neću vam puno ni obećavati. Samo ću reći da će ovo biti noć za pamćenje. Naravno jer imamo zaista sjajne pjevače. I za vas malo mlađe, a i za vas koji ste koju godinu onako stariji, ja volim reći iskusniji od nas mlađi, a nipošto stariji. To je sigurno, jer se svi sigurno osjećate mladi. Nego da ja najavim tko to nama večeras pjeva u ovoj lijepoj dvorani. Jedan veliki aplauz za našeg prvog gosta, dame i gospodo, sa nama večeras u Seattleu, Washington, Esad Plavi. Jednu damu samo imamo, mislim što se tiče naravno naših gostiju, pa nju podržimo velikim aplauzom, pogotovo vi muškarci. Moni! I imamo još jednog gosta, tako? Nekad ga zaboravimo ovako najaviti pa se skoro i naljutim. Ali večeras neću. Dame i gospodo, sa nama ovdje u Seattleu je i Hule! A naš program večeras će otvoriti vaš domaći pjevač, njega znate sigurno, bio je i na OTV Valentino televiziji neko vrijeme, vi će sigurno, ja se nadam opet nekada, pa aplauzom pozdravimo i njega, Dame! On će odpjevati na početku par dobrih pjesama, a nakon toga naravno i naši gosti. Želim samo i ja da se predstavim, moje ime je Deni i nešto malo kasnije, tamo negdje oko 23 sata kad malo popijete voda i soka, nipošto alkohola i tad ćemo onda malo da smanjimo ova svjetla i da igramo i da plešemo i uživamo. Hvala još jednom, bit će onaj koji će najviše pričati, koji će vas najviše smarati, a ostali će samo da pjevaju. Pa krenimo sa dobrom pjesmom, hvala još jednom što ste došli večeras. Uživajte! Dobro nam došli! Put me zove, moram poći, snjegovi su pokotrili, a pred kućom moje drage procvjetalo bagre bijeli. A pred kućom moje drage procvjetalo bagre bijeli. Ej zoro, ej zoro, ej zoro, ne svani, ne svani, ne svani. Stara ljubavi, sa mnom ostani. Stara ljubavi, sa mnom ostani. Dragi moji, u Seattle, Washington smo, sold out je koncert prepuno. Prvi put smo ovdje, ali ovo je za nevjerovat, za ne povjerovat. Publika je toliko vesela, svi su na nogama, svi igraju, dobro, ne baš svi, ima izuzetaka koji moraju malo i odmoriti, pa krenimo i sa tim našim pozdravima. Vama želim dobro večer. Dobro večer. Vaše ime? Moje ime je Jasmina. Dakle ste Jasmina? Ja sam iz Sandžaka, grada Sjenica. Sjenice, jao, pozdravim mi Sjenicu tamo, pozdrav veliki. Da. A imate vi nekog pozdravi? Ja bih pozdravila moju mamu i brata u Sjenici, moju drugaricu u Hagenu, u Njemačkoj, moga djevera Jetrvu, njenu familiju u Sarajevu. Pozdravljam moje društvo ovdje i moju čerku koja je trenutno gore sa drugaricom i naravno mog sina, on je ostao kući. To? Obaveze ima. Pa nije, ne volim mnogo nešto da do... Ne znam. Morate ga malo da uživa. Ali anđeo. Koliko cura ima ovdje. Pozdravljam mog sina Amara. Hvala vam puno. Mi nastavimo dalje naravno sa pričom. Inače, društvo sa moje druge strane, odnosno s desne strane, želi isto tako nekoga pozdraviti. Muškarce nećemo snimati za ovim stolom jer su kao malo stidni. A vi koga pozdravljate? Ja pozdravljam samo moga
Sina Kamala and Malika and my mom in Bosnia, my sister in Austria and my brother in Sweden. Hvala puno i vi pozdravljate koga? Svoju suprugu najviše koju volim na svijetu. Ja, naravno, bez husbanda ništa, jel tako? Yeah, my husband hard for him. Gospođo, molim da se predstavite. Zijada Šutković iz Donjeg Vakfa. A ovdje živite u kojem gradu, mjestu? U Belgiji, u Washingtonu. Kako vam je ovdje? Super, prelijepo. Imate lijep pogled na binu, niste toliko u gužvi, jeli? Naravno. Želite pozdraviti nekoga? Naravno, želim pozdraviti svoju tetku Zahidu iz Donjeg Vakfa i njene dijete koje je u Mostaru, Selvin Galašić, i iz Francuske pogotovo. Gospodine, kako ste? Dobre, hvala, kako ste vi? Jako dobro. Gledajte, puna dvorana, kakav mogu biti, jel tako? Pa normalno, kad nas ima osvakle, jel de? Upravo tako. Recite mi večeras, ko je s vama u društvu? Ovako, ova grupa ovdje iz Vancouvera, to smo mi, Vancouver, BC, Kanada, a ovo su nam prijatelji iz Seattle. Koga pozdravljate vi? Pa pozdravljam svoju familiju, znači u Kanadi, u Americi, u Bosni i svugdje. Gospodin koji je došao iz Vancouvera, iz Kanade, hvala vam što ste prevalili malo duži put kako bi došli večeras ovdje. Znači svi ste, cijelo društvo ovo, jel? Jedni igraju, jedni ovdje sjede, ovi što imaju oba dvije lijeve noge, oni sjede, oni što imaju par igraju i tako. Ja sam mislio da se možda nešto ne sviđa, pa zato. Ali ipak su lijeve noge. Ne vjerujem da bi nekoga mogli da pronađete, da mu se ne bi sviđalo ovo večerašnje cijelo. Zahvaljujemo se televiziji OTV Valentino, vama što ste nam doveli ovako prelijepe goste da nas zabave. Stvarno nam je čast i hvala vam puno. Hvala vama. Koga ćete pozdraviti vi? Pa da posalamimo familiju oca u Njemačkoj, sestre, punca i punci u Bosni i svu familiju širom svijeta, pošto nas ima svugdje i tako. Hvala vam. Gospodine, vi koga pozdravljate? Svu rodbinu u Americi, Kanadi i u našoj dragoj Bosni. Da se živi i zdravi, sve i najbolje želim. Toliko. A vi? Isto tako, sve najbolje svima u Bosni, u Americi i Kanadi. Dobro večer. Moje ime? Admir. Kako je tebe večerat ovdje? Šta kažeš na ovo? Dobro, loše? Super je sve, raspoloženje je super. Imaš nekog pozdraviti? Imam, pozdravljam svog babu, mamu i sestru iz Sarajeva. S kim si tu noćas?
sa ženom. Što ne pustiš malo ženu, nek odmori, a ti igraš? Ili ne smiješ bez žene? Ne smijem bez žene. Šalim se, uživajte, hvala. Idemo dalje, dobro večer. Dobro večer. Cijenjeno ime vaše je? A da, pa gledajte, rezervirano. Stol rezerviran. Gdje su ostali? Pa vi niste s nama, ali tu je majka, tu je otac i cura. Koga pozdravljate? Pozdravljam sve Bosance i Hercegovce širom svijeta, familiju u Danskoj, Švedskoj, Bosni i Ote Valentino. Reci mi, odakle si došao, ti iz društva? Iz Seatla smo ovdje, ali iz Fočije smo inače. Pozdrav prvo za Foču, a i naravno za Seattle. Hvala. Valja, hvala. Gospođo, vi koga pozdravljate? Pozdravljam sve gledalce vaše televizije. Jel nas pratite? Pa, povremeno. Odakle ste vi inače? Iz Priboja, Sandžak. Kako komentirate ovo večeras? Ovo, prelijepo. Hvala vam. Prelijepo, dođite nam opet. I vi, gospođo, koga pozdravljate? Rodbinu u Sandžaku i širom svijeta, a isto tako na Tešanjci i Tešnju, a isto tako Meliku koja te pozdravlja ovom prilikom. Divni ste. Ćao Melika, hvala ti. Dame i gospodo, jedan veliki aplauz za našeg velikog pjevača iz naše produkcije, Esad Plavi! Dobro, dragi moji prijatelji, dragi moji zemljaci, dragi moji komšije, ima i ovdje rođaka. Drago mi da sam večeras ovdje među vama, vidim da vas ima Bogmi, što naš narod u Bosni maršala, ima nas dosta, tako. Dobro, za početak, evo jedna lagana pjesma, pa smo malo brže i drže. Ubijaka majko, života ti tvoga, ti izgubih ljubav, a glavu svoga. Ne plači majko, čuče dušmani, od koga je majko, a i ti ali. Da čujemo! Evo me preputuće srce, života mi Boga, ne mogu da vjerujem da si nekad počeo, bez tebe sam spavao, najvećem siroče. Evo me prepotuće srce, života mi Boga, ne mogu da vjerujem da si mrtav oče, bez tebe sam padu, najvećem siroče. Ćao djevojke, koja će da priča obadje. Možete, molim samo da se predstavite, vaše ime? Amra, Belma. Amra i Belma, kako vam je večeras ovdje? Dobro. Je li sigurno dobro? Jes, sigurno. Odakle ste inače? Iz? Spokane, Bijeljina. To želimo čuti. Koga pozdravljamo? Imaš nekog pozdrava? Hoću da pozdravim brata u Sarajevu, Amidžu Kafu i ostalnu familiju u Sarajevu. U Petrovac se
familija i ne znam ko još. Ajde, ajde, sjeti se, možda nemoj da nekog zaboraviš. Ne znam. Ok, imaš ti još nekoga ili to je to? Brat Amara, alo. Brat Amara. I sestra moja Arnela. Ja se zovem Arnela. Ajde. Kako vam je večeras? Lijepo je, hvala što ste došli. Želim da pozdravim svoje sestre u Bosni i svoje tetke i vidimo se tako boda iduće godine. Ćao! Vi pozdravljate? Ok, pozdravljam svoju mamu, svoju babu, svog brata, sestre, svi koji me poznaju, familiju u Bosni. Posebno pozdrav mom mužu koji kod kući sa sinom. Ljubim vas puno. A Deni, želim da poselam i svog brata Osmana snahu Suvadu u Švedskoj, njegovu djecu, njegovu unučad i želim sestru da poselam im u Danskoj Ramizu, svaka Sulja i njegovu djecu i sestru Hasnu i njenoga muža Atifa i želim da najviše poselam i svoju sestrišu Edinu u Bosni, njenoga muža Edina, kćerku Dalilu i Nidala. I tebe, Deni, puno i puno. Sada pješi majku, braću, sestru svoju, niko ne zna, babo, zlo sudbinu moju. Ponekad mi dođe, ja i tuga neka, da li mene, babo, ista sudba čeka. Gospođo, molim da se predstavite. Moje ime je Emina Jazvin. Dakle, nam dolazite? Čapljine. Ovdje živite, jel? Jesi. Kako vam se dopada ovo? Super, odlično uživam. Inače gledam OTV i volim da gledam ova druženja. Pozdrav iz dijaspore. Ajde, pa da pozdravimo i Hercegovinu, je li tako? Imate vi neki poseban pozdrav? Ovom prilikom želim da pozdravim svoju sestru Nuru Repeša koja živi u Stocu i udala je kćerku i želim da poselam i Ninji i svekra i svekrvu u Tasovčima, Ševku, Jazvina i Saju. I to bilo to. Dobro večer. Dobro večer. Dakle, dolazite vi? Ovdje smo iz Seatla, Sanski most. Super. Veliko je društvo, jel? Jeste. Ko je došao s vama? Ko je došao? Imam svoga muža, svojih dvoje djece. Emsud i Medina, imam svoje društvo iz Kanade, moj Amidžić je došao, moji djeverovi, moj kazan i svi ostali. Pozdravljate koga? Želim da pozdravim kao prvo vas, vašu oteljicu Danicu, najljepši ste na svijetu. Danica lijepa. Danica najljepša na svijetu. Danica lijepa. Danica najljepša na svijetu. Hvala vam. Najljepša voditeljica, a posebno vas. Budem ja to prenio njoj, a hvala vama što ste došli i uživali. Hvala i vama, ja želim da poselam sve narod širom svijeta dobre volje. Posebno želim svome babi brzo ozdravljenje. U bolnici je. Želim da poselam svoga brata, jedinog brata na svijetu, najviše ga volim. Gdje on bude u? On bude u Engleskoj. Hvala vam. Hvala i vama. Sestre moje dvije u Engleskoj, imam dvije sestre u Bosni. Posebno vas i vašu ekipu. Najbolji ste, nastavite. Prvo sličica. Bravo. A onda i pozdrav jedan. Dobro večer vama. Dobro večer. Dakle, dolazite vi? Ja dolazim u Americi ili... Mene sve zanima, samo mi pričajte.
Dolazim iz Vancouvera. Koga pozdravljate vi? Ja pozdravljam svoj rodnik, mjesto Kladanj, sve kladnjake širom svijeta. Recite mi, tko je večeras s vama u društvu? Sa mnom u društvu je moja kćerka, moj zet, moji prijatelji iz Kladnja, moj unuk. Imam sestru u tuđini, daleko, nemam dana da mi kažeš, ti si moja seko, kad su ljudi nastavljeni, da im lako ide, a kad su to brat i sestra, to je najbolje. Daleko, daleko, otišla moja seko, za sreću si svojom pošla, tu god kući nisi došla, tužno srce tvoga brata, otvorilo širom vrata, pa te čeka, da nam dođeš iz daleka. Dobro večer vama, molim da se predstavite. Mercedes Sumbulović. Odakle ste vi, gospođo? Mislite, odakle sam ovdje? Ja u Vancouver. A inače ste iz? Iz Bratunca. Imate nekoga pozdraviti možda? Pa familiju. Kako vam je večeras ovdje? Super. Dobro večer, gospođo, kako ste? Dobro večer, dobro, a vi? Jako dobro. Ajde da predstavimo vaše društvo, tko je s vama? Ovo je moja kolegica Jasmina, moj muž Mirza i Jasmini muž Nedžad. Vi pozdravljate koga? Pozdravljam mamu u Čikagu, Džemilu i brata Ahmedina. I pozdravljam brata u Bosni Šefika i njegovu snahu i djecu. I također pozdravljam sestru Ahmiju i njenu djecu i muža. I sve rođake i sve prijatelji koji me znaju. Zahvaljujemo svima vama na dolaz. Hvala vam puno. Dobro večer, gospođo, molim vas da se predstavite. Mevlida Bulbul. Mevlida, vas dvoje sami za stolom, zašto? Pobjegli od vas. Boje se kamere izgleda. A ljudi moji, zar ima i takvih? Možda se boje mene ili kamere, jedno je. Kamere. Koga vi pozdravljate? Pozdravljamo sve u Bosni, u Sarajevu, familiju. Svi, of course, naravno, vas. Dakle, inače? Sarajeva. A ovdje u? Portland, Oregon. 3 sata, 4, koliko? 3,5. Ko je vozio, vi ili gospodin? I naš sin. Hvala vam. Pozdravljate koga? Ja selam im u Bosni svoju majku, svog brata, svoju snahu, svoje šurove, njihove porodice, sve znane i neznane junake. Sad živi se radim, da je opet ja se gradim i posljednju paru zadužim naču. Sad živi se radim, da je opet ja se gradim i posljednju paru zadužim naču. Ajmo majstre! Dobro večer. Molim vas da se predstavite. Ja sam Avdija, Đorđić, Njavra, Njavor. Jesu svi iz Prnjavora ili ima vas? Svi iz Prnjavora. All together! Bravo! Yes. Kako vam je večeras ovdje? Super dobro. Koga pozdravlja, Avdija? Sve u Bosni tamo, svoje. I to familiju. Lišnja, Njavor, sviju. Čerke dvije imam tamo, zetove. Unčar, sviju. U Lišnjoj također isto sviju. Moju familiju tamo, prijatelje. Tako. Hvala puno, Avdija. Ja ću još malo samo produžiti. Zadržat ćemo se za istim stolom, a gospodin
molit ću vas da se predstavite. Ja sam Mirsa Đorđić, a živim u Kanadi već 18 godina, inače sam rodom iz Bosne i Hercegovine. I tu sam došao kod braće na ovaj koncert prelijepih i zanimljivih pjevača u vašem programu Valentino i želio da ovom prilikom pozdravim prvo vas koji ste došli ovdje, uveličali ste ovu večer sveće. Ne, vi ste uveličali ovu večer jer mi smo mogli ovdje doći, ako nema naroda onda to nije ništa, jel tako? Tako da hvala svom ovom narodu večeras koji je došao da nas podrži, jel tako? Upravo tako. Imate još nekoga pozdraviti od familije, rodbine, prijatelja? Imam u pozdraviti cijelu Bosnu i Hercegovinu koji gledaju ovaj program, a posebno moju familiju koju imam u Prnjavoru i nekim još zemljama Evrope, Austrija, Njemačka, Švedska, Norveška, Danska. Tamo živim, a srce mi ovdje, ostao je tu sa svima. Van života u jednom živim, ja sam čovjek što pjesme ima. Tamo živim, a srce mi ovdje, ostao je tu sa svima. Van života u jednom živim, ja sam čovjek što pjesme ima. Sam došao 300 milja odavde od Sijatla. Došao sam da vidim tebe. Samo da ja kažem nešto. A ja sam prevalio do sada na ovoj američkoj turneji 10.000 milja. Jesi ti si svojim poslom, a ja sam maksus došao na tebe. Pa hvala vam od srca. I Danice, da vidim, i mislio sam da ću nju vidjeti ovdje, ja volim tako nju vidjeti ovdje. Dobro, volite više žene vidjeti nego muškarci. Tako, ali dobro. Takav sam i ja. Tako je. Šta je? Koga pozdravljate? Pozdravljam, brate, da prvo kažem, imam jednu sestru u Švedskoj. U Švedskoj pozdravljam nju, pozdravljam... Čekaj, hej, Bađu Feniksu, pa ti, pa tamo da mi daj... Slušamo, samo pričaj! Pa Boga, Bađu Feniksu, cijeli svoj Petrovac bosanski u zapadnoj Bosni, tamo svoje Dajđiće, Ričeviće, Tečiće, tako je. I šta još? Najbolji ste Valentino televizija, dojte uz poken moj. Da imate 21, to znamo, jel tako? Imamo. Neću vas dalje pitati. Inače, molim da se predstavite. Nedim Sulajđić. Merim Kovač. Šta ima, dečki? Evo, ništa, uživamo. Kako je večera? Super, odlično. Koliko ima sati je? 9 sati. Nije 9, daj, mene je načeo lagati. Još 10, sad će 10. Tek 10 sati. Je li ovo dobro za zagrijavanje? Super. Biće bolje. Tek smo počeli. Inače, koga pozdravljate vi? Možda pozdravim baba kod kuće, gleda futbol, porodicu iz Priboja, iz Tešanjke, i Holandije, cijelu porodicu Slađić i Slatina. Super, pozdravim moj baba Emir Kovač i moju mamu Divku Kovač i to je to. Tamo živim, a srce mi ovdje, ostao je tu sa vama svima. Pa život u jednom da živim, ja sam čovjek što nije se nema. Tamo živim, a srce mi ovdje, ostao je tu sa vama svima. Pa život da živim, ja sam čovjek što nije žene. Pakleno je ovdje, morali smo izaći malo na lupiranje koliko je vruće. Dobro večer vam želim i molit ću da se predstavite. Ja sam Elsada Hodžić iz Prijedora, prelijepo nam je večeras,
kim ste došli? Došla sam sa momkom. Pozdravljate koga? Pozdravljam mamu i oca u Prijedoru i želim da se uskoro vidimo svi u koji me poznaju. Hvala. Gospodine, vi šta imate za reći tonight? Dobro. Dobro. Hvala vam mnogo, želela bi da poselam i mog sina u Njemačkoj, unučad, prijatelje, u Bosni braca i svu familiju. Hvala najljepše. Dobro večer. Dobro večer, pa moj jedini Posavac se bjediš od mene. Odoja. Ja pobjegao iz Posavine, a vi si i opet naletim na vas. Opet na Posav. Šalim se, jeste mi dobro? Dobro, Maša, kako ste vi? Kime ste večeras tu? Evo imam familija mi ovdje, žena, dijete, vamo su komšije, sestra ovdje, isto ovo komšije. Pozdrav kome ide? Ide u Bosnu, u Brezovo polje, Maksul, u Sandžak ide ženinim i cijelu Bosnu i Hercegovinu, a pogotovo moju Posavinu. Samo da mi ocijenite ovo večeras. Koji broj dajete? Koncert? Ovo je za 10. Nije dugo ništa bilo i sad nije bilo 20 mjeseci. Hvala vam što ste došli. Dobro večer. Ne mogu sjedit, žurim, nemam cajta vremena, tajma nikako. Odakle dolazite? Ja sam iz istočne Bosne, iz Foče. Ima puno ljudi večeras iz Foče. Pa ima puno ljudi, ali većina je došla iz Kanade, Portlanda. Iz svih krajeva, je? Ja. Koga pozdravljate vi? Sada. Ovako, pošto ja u Foči nemam trenutno nikoga, ali imam u Goraždu. Imam od muža familiju, to su sestru mu pozdravljam i pozdravljam njenu djecu, Edisa i Dina i njenu nevjestu. Imam u Sarajevu svoju tetku i sve ljude dobre volje. I drago mi je da ste tu i da sam vas upoznala. Obavezno pratim OTV, najviše zbog muzike. Hvala vam puno, uživajte. Hvala vam lijepo što ste došli i posvetili nam malo vremena. Želela bi da pozdravim sve svoje u Sandžak, mamu Ramizu, brata Suada, snahu Mersiju i svoju sestru u Istanbul, Seničak se Viorom. Hvala vam puno što ste došli. Ljubim svija. Hvala Denis, sve najbolje. Ona je zaslužila večeras zaista najveći aplauz. Moni! Hvala i vama što ste došli da se družimo na naš večerasni posljednji koncert. Posljednja u Americi jeste. Ja se nadam da će biti dobro i veselo. Nemojte zamjeriti ako što ne bude u redu. Evo jedna balada za sve vas, pa ćemo igrati. Ovo je za sve žene. Ne znam šta si dugo moja, ti od mene tira.
ženom. Ćao, hoćeš mi reći svoje ime? Adisa. Prezime? Džamalija. To je da te mogu naći na Facebooku neki koji možda te... Imaš dečka? Nema. Znači, šta čekate, ljudi moji? Koga pozdravljaš? Pozdravljam svu familiju u Bosni i u Austriji i u Njemačkoj. Mislim, to je sve. Kako ti je večeras ovdje? Dobro je. A s kim si došla? Ko je ovo ko snima? Došla sam sa Rancom i sa Čerovce. Gdje ti je telefon? Evo mi ga. Ljade, moj. Dok gospođa snima tamo koncert, da i ja vas malo snimim. Molim samo da se predstavite. Ja sam Sabina Mehmedović. Samo mi telefon, dajte samo sekundu da ja vas snimim. Okej. Koga pozdravljate? Pozdravljam svoje u Bosni i Hercegovini, u Janji, cijelu familiju i cijelu Bosnu i Hercegovinu. Kako vam je večera? Super. Nezaborav. Hvala vam. Nezaborav. Hvala. Gospođo, dobro večer. Dobro večer. Kako ste? Dobro, hvala. Vi? Ja sam zamolio da predstavite ovo društvo, evo, koje snimamo. Ko je s vama? Sa mnom su večeras čerka i dva unuka, Adnan i Edin. Samo malo, dečki, da mi vidimo i tetu. A koga pozdravljate? Pozdravljam svoju mamu, selama mi u Njemačkoj, u Aachenu. Braću, sestre, svu familiju, svi koji me znaju. I jedan selam za Spokin. Mi smo iz Spokina došli. Hvala vam. Došli smo 500 kilometara. Jel se isplatilo? Yes. Neka sam malo sjeo, znate kako je lijepo kad sjedneš, a cijelo vrijeme stojiš i pričaš narodom. Ne, bilo je par puta, samo što žurim uvijek. Nego vama želim dobro reći i molit ću da se predstavite. Ja sam Jasmina Alagić iz Bosanskog Petrovca. Jasmina, ko je večera sama u društvu? Ovo je moj muz Omer Alagić, Huse Bolić i njegov prijatelj ovdje iz Sijetla. Ne znam odakle je. Pozdrav za Sijetlo imate? I moja čerka Velma i prijateljica Amra. Eto, pišu vam već kako je, je li dobro i tako. Pa jeste, već odmah kažu, vide nas na televiziji. Koga vi pozdravljate? Ja pozdravljam sve moje Petrovčane, dole Kartale, u Bišćanima, Saju, Supku, Đulu, Ismeta, pa ne znamo i Ufu, Fikru, Danijelu, Melihu, gore na Ploči, Hadžeru, Amru i Seada, Melisu posebno, ne znam ni ja, više ima i puno. I brata moga u Njemačkoj, Dadu, i familiju Kartale u Osnabriku. Hoćemo li još nabrajati? Nećemo, odoh ja. Odi ti. Ako imate još nekog slobodno reći. Imaju u Australiji, Omerovi, Mine i Osman, Sajma i Bahro, svima selam. Kog smo zaboravili pa da kažem. Zaboravila sam, ovdje ima zet i sin. I muž mi ovdje sjedi tu. Ja sam Alma iz Sijetla. Inače tvoji su odakle, iz kojeg mjesta? Iz Bosne, otac mi iz Modrića, mati iz Modričkog Luga. Želiš nekoga pozdraviti ovom prilikom? Sve gledaoca u Bosni. Kako ti je večeras? Super. Što reći na ovo večeras, gospodine?
Stvarno nam je ugodno, prijatno večer. Zahvaljujemo se OTV televiziji. Želio bih da pozdravim Bosance sve širom svijeta i svoje roditelje u Bosni i svoje braće i sestre. I veoma sam zahvalan. Recite mi, jeste bili na boljem koncertu od ovoga? Pa bilo je dosta dobrih koncerta, ali nije... Na kojem ste još bili? Bio je, dolazio je Asim Bajrić i dosta... Koji vam je do sad najbolji? Ovaj mi je najbolji do sada. Zahvaljujem se veoma OTV, najboljoj televiziji. Kime ste večeras došli? Došao sam sa suprugom i sa Šurom i ženom njegovom. Djeca su mi tu negdje. Uživamo svi. Gospodine, molim vas da se predstavite. Dobro večer, Sead. Seade, ko nas to snima večeras, ko je još s vama u društvu? Pa ima nas dosta familija. Sve familije Čalića. Koga vi pozdravljate ovako? Pozdravljam oca i mater u Čaliću, familiju u Čaliću, punicu u Čaliću i Bavđe i svastike i familiju čitavu Čaliću. Možemo krenuti, može? Pa može valjda, hajde. Ja ću zamoliti vas da se predstavite tko je došao s vama u društvu. Pa evo Dino, Jarani, Svi Jarani, okej. Večeras kako vam je? Super. Ne može bolje. Koga pozdravljate? Pa eto, pozdravio bi suprugu, djecu, šćeri, zetove u Njujorku, tako, širom Bosne, sve. Hvala vam što ste došli, uživajte. Hvala i tebi. Pozdrav za napaćeni narod Bosne i Hercegovine i specijalno za sve moje Ajčane. Toliko. Dobro večer, ja ću moliti vas da se predstavite. Aldina i Brauma. Što se stiže Šani tu? Bravo, super. Odakle dolazite? Iz Sjatla. Iz Fočeja. Koga pozdravljate? Pozdravljam svu svoju rodbinu u Sarajevu i Njemačkoj i Austriji. Svu rodbinu u Bosni i u Americi. Kako je večeras ovdje? Fenomenalno. Super. Ali
Dobro večer. Kako smo? Dobro je. Kažu dobro, jel da? Dobro je, sve u redu. Vas pozdravljam koji ste došli ovdje da snimate i da nas veselite malo. Ja sam stvarno došao iz Spokena ovdje. 300 milja ima. Došao sam sa sinom, sa čerkom, sa ženom ovdje. Svaka vam čast. Gdje goste, doćemo da vas vidimo. Pozdravljam čitavu Bosnu, Raju pozdravljam i nadamo se da ćemo se vratiti u Bosnu. Ajmo dalje, dobro večer. Dobro večer. Ste mi dobro? Dobro, kako vi? Jako dobro, jako dobro. Kakva vam je atmosfera večeras? Predivna. Imate pozdraviti nekoga? Imam da pozdravim oca i mamu u Šelicu, familiju svu, dajđe, dajnice, sline, tetke, tetkove, od muža isto, Meškoviće sve, Eseda tamo i snahu i njegove snahe i sinove, unučad i tako. Ja. Pozdravljate vi koga? Jedan kratki pozdrav tamo. Pozdravljam svog oca i svoju mamu, brata, Dajđu, čitav Čelić, Brčko i tako dalje. Moram još moje mami i tati poslati veliki selam u Spokenu, Washington. Ljubim. Pozdravljam Meškoviće, Šadiće, sve u Čeliću, specijalno mog Amidžića, Eseda, Namajnje u Čeliću, pozdravljam. Eto, toliko, hvala puno vam. Gotovo! Poselam i sve Bosance, Hercegovce, posebno u mog naroda, gospodina iz Kamenice, Čelu Mehmedovića, Pamelu Ilijašu i posebno Raju u Srebrenici. Imate vi nekoga? Isto, sve isto. Dobro večer. Ja sam Risa Husić i želim da poselam svu familiju i rodbinu u Bosni, a posebni selami za majku Šaziju, brata Mensuda i bratića Anela i za svekra Jusufa i svekru Meiru. Hvala vam što ste došli i nadam se da ste uživali. Jesmo, itekako. Samo da pokažemo. Dođi malo, samo malo. Ljudi moji, ovo je ludilo večeras. Puno, gledaj ovo. Nevjerojatno, znači to je ludilo. Ljudi su svi veseli, igra se, pjeva se, to je nemoguće, atmosfera ekstra. Kako je vama večeras? Šingica ti kada žene nema, razoli, moje oko malo, Odakle dolazite vi? Seattle. Kako je večeras? Luda i nezaboravna. Bravo, je li bio bolji koncert ovdje? Nikad bolji, dođite opet. Ok, koga pozdravljamo? Svi prisutni ovdje. Fatima se zovem, ono je Fanjela, moja tamo si pričao sa Familjom Đorđićem iz Prnjavora. Puno pozdrav za Prnjavor i širom Bosne. Hvala vam što ste došli, uživajte. Baketa, odakle? Iz Dvornika. Recite mi kakva je atmosfera vama večeras bila? Super, da ni ti gdje se pojaviš. Možete nekoga pozdraviti? Naravno.
Ja bih pozdravila svoje Srebreničane, moje sestre, moju familiju, moje zaove u Ribnici, moga muža, moje prijatelje i tebi pogotovo. Hvala vam puno i uživajte večeras. Hvala također. Veliki pozdrav za Valentino televiziju, tebe Deni. Stvarno ste super večeras bili i želim da pozdravim sve svoje, posebno prvo moju djecu u Koloradu, svu ostalo moju familiju, sestre, nažalost nemam više oca, majku. Izgubio sam i dok sam ovdje bio, nisam otišao da ih vidim, ali mogu da im pozdravim neki selam. Isto svim svojim suborcima, svim svojim prijateljima, poznanicima koji me znaju, sve najbolje želim u životu. Dobro večer vam želim i molit ću da se predstavite. Ja sam Zahir Hajrić iz Banja Luke. Večeras kako vam je na našem druženju? Hvala Bogu, dobro, super. Hoćete možda nekoga da pozdravite večeras? Pa posalamljam ovo moje društvo ovdje što sjedi fino i svu familiju širom svijeta. Ima nas, hvala Bogu, svuda. Je li bilo ovo lijepo večeras? Jes, super nam je. Ko je još večeras došao s vama? Pa došlo je moja supruga, moja ćerka, moj zet, prijatelji moji. Prijatelj, prija moja, prijatelj isto. Najljepše društvo što je moglo se skupiti. Ja sam Ajla. Dakle? Rođena sam u Kaknju, ali živim ovdje u Sijatlu. Kako vam je večeras na našem druženju? Ne može biti bolje, super. Ko je došao još s vama? Ovo je moja mama, babo, dajđa i familija ovo. Pozdravljate nekog? Željela bi da pozdravim svoje dede Halima i Jusufa i svoje nane Mejre i poseban pozdrav mom momku Selveru. A gdje je on? On je u Kaknju. Mehmedović iz Zvornika. Kako je večeras s vama bilo na druženju? Brate, ovo je nešto ekstra, znači, nije bilo boljeg sjela za mene. To nam kažete i to nam je drago čuti. Nadam se da ćete i drugi put doći kada budemo ovdje. Svaki put, kad god je, ja sam tu. Pozdravljate nekoga? Pozdravit ću svoju u Zvorniku, u Kamenici, Amidžiće, moju suprugu i mog Rana Muhameda koji je mene savio. Hvala vam što ste došli. Sve najbolje. Sretan vam put. Dobro večer, ja sam Zilha iz Tankić iz Koraja. Večeras, kako je vama bilo na druženju? Super. Želim da pozdravim Valentino televiziju i svu cijelu Bosnu i Hercegovinu. I svoje u Koraju i u Teočaku i u Subotici, sve redom. I moju šćerku Ćerimu i zeta Ziju i unuku i unuka i sve unuke i unuka. Evo nas malo dalje, ovako pozdrav svima. Odakle vi dolazite? Odavde sam iz Sjetla. A inače ste iz? Koraj, Bosna i Hercegovina. Ajmo nekog da pozdravimo iz Sjetla. Pa pozdravljam sav narod. Nemam nikoga posebno, sve narod. A posebno mog sestrića, Sinana, koji mene zaboravio pozdraviti prošli put. Kako je bilo vama večeras? Pa super. Pozdravila svoju sestru u Sarajevu, Neziru, Zeta Mirsada, Zove i cijelu familiju Bosne. Evo mi dalje. Imamo još jednog gosta koji, kažem, u svakom gradu zapali sve koji dođu.
večeras, naravno ovdje, ne sumnjam će tako biti, i u Seattle, Washington, pjevao je mnoge hitove, žene s tetovaže, djevojka iz Krajine, Kuka Šašo. Ja znate o kome pričam, ljudi? Dobro ste. Publika ste zapoželi, ljudi moji, a da kažem još ime, mada vi svi znate već. Jedan veliki aplauz. Kume! Hvala lijepo, hvala od srca, hvala mnogo. Poštovanje i dobrodošli na ovo snimanje. Deni, hvala ti za lijepo najavu, vrate, da si zdrav i živ. Sačekat ćemo jel tip, jel? Biće, sačekat ćemo. Prvi si. Evo sefte. Ovako, neće vam biti mnogo dosadan. Sve vas redom ovako pozdravljam, selamim, zahvaljujem koji ste večeras ovdje da podržite najbolju televiziju Valentinu! Jedinu televiziju iz Bosne i Hercegovine koja radi ovakve emisije da okuplja sve nas Bosance i Hercegovce i ostale! Vječna tajna, to je ljubav, to je moja vječna tajna. Te diraju, te tražu, nemoj ruke, budi blizu, još osjećam ispod kože, poljubi me, jer grizu, još osjećam ispod kože. Da ćemo! Tu ne piše jedno ime, tu ne gledaj, ne ljubi me i ne traži da ti kažem koja žena s tetovaže. Tu ne piše jedno ime, ne gledaj, ne muči me, tu se moja ljubav skriva ispod kože mastiva. Dobro večer, ovdje je Dina Halilović iz Srebrenice. Jeste mi s kim ste večeras došli, s obzirom da je stol prazan skoro? Prazan stol, svi s pobjegana. Ko je s vama? Igraju tamo na... Ajde onda neka da igraju, koga pozdravljate? Pozdravljamo svu rodbinu u Srebrenici, Švicarskoj i širom Amerike sve. Dobro večer. Dobro večer, ja sam Azim Čatović iz Mostara. Super, društvo je odakle? Ovo je moja gospođa, ona je od Zvornika. A ostalo društvo? Ovo ima nas, evo, Bosna, ja. Koga pozdravljate vi? Ja bi poselamio oca i majku u Mostaru, brata i sestru i njihove familiju. Dobro večer vama. Dobro večer. Evo i molit ću onim tamo koji nas gledaju da se predstavite. Ja sam Eludin Savkanović. Odakle? Ovdje, iz Portlanda, iz Oregona. Pa dobro, to je malo dalje, nije baš ovdje, jel tako? Po jedno 3 sata vožnje. Dobro. Putovali ste puno, jel se isplatilo? Jes, uvijek. Drago mi je. Koga pozdravljate? Pozdravljam moju suprugu Fahiru, moju čerku Erminu, moju čerku Elvedinu, tu je negdje. Ovu moju raju, prijatelje, komšije, sav narod u Bosni, nije bitno koje vjere, sve dobre ljude. Upravo tako. Hvala vam puno i uživajte večera. Jedan veliki selam za Punicu, Šuru, za moje svastike u Bosnu, moga brata, moje sestre Snaje i sav komšiluk i narod Bosne i Hercegovine. Gledaju, te lažu, nemoj da mi daješ sanje, to je moja vječna tajna, to je ljubav, to je zamjer, to je moja vječna
večera trajna. Ne diraju tetovažu, nemoj ruke blizu. Još osjećam ispod kože, poljubi me njeni grizu. Još osjećam ispod kože. Koja žena sve to važe, tu gdje piše njeno ime. Ne diraj, ne puši me, tu se moja ljubav skriva ispod kože mastila. Tu se moja ljubav skriva ispod kože mastila. Vidjeli smo sa nekih 10 koncerata, pa evo i večeras ovdje u Sjetlu. Ari, kako je bilo? Što se tiče turneje, mislim i smatram da je jedan od najboljih koncerata u Washington, Sjetlu. Inače, znači pjevači su dobro odradili posao. Ekstra. Znači, super. Zadovoljan sam. Imamo nekoga pozdraviti večeras? Može. Pozdravljam u Sarajevu familiju i to je to. Evo, došlo je mnogo ljudi iz Kanade ovdje, pa evo i jedan od najvećih organizatora tamo, gospodin Šeitan, vama dobro večer. Dobro večer i hvala vam na odzivu, odnosno na dolasku u Seattle, najdalji grad ovdje u Americi i tako. Vi ste došli iz Kanade, malo je dalje, jel se isplatilo doći večeras? Pa kako da nije, uz vašu podršku, odnosno vaš nastup, specijalno vaš Denijev, drago mi je da sam vas lično upoznao i doživio ono što vi radite, odnosno vaša televizija OTV, sa vašim gostima, Huletom, Esadom Plavim i Samonim. Baš, evo, to je se odrazilo da je večeras i ovaj skup, da je prevaziđen nastup i da je stvarno velika posjeta, da sam presrećan zbog toga. Upravo tako. Vi kao organizator, šta kažete, da li bi ovako nešto moglo biti moguće i u Kanadi? Pa evo, baš smo malo pričali na tu temu, drago mi je da je došlo do saradnje, da pokušamo da napravimo, odnosno mart, april, može se desiti Kanada. Ja bih volio da se to desi najviše, pa sad dogovorit ćemo se o datumima i tome. Upravo tako, da pozdravimo sve naše gledalce u Kanadi i neka uživaju, vidimo se uskoro. Hvala vam. Hvala, pozdrav vam. Jedna stara fotografija, noćas mi je dušu slavila, na njoj otac, majka, sestra ja, stara kuća, sva ruža, a vidi nas gdje smo sada svi, vjetrovi nas dugi razdeli. Stara boca nema više, a i majka jedna diše, sestra preko okeana, mog je srce puno rana. Tamo mi starosti, sada oživim, da još jednom sreću doživim. Sebi znači sam sretno i zaradio, siromašno, ali lijepo. To je život bio. Ide za se vas! Dobro večer vama, gospodine, odakle dolazite vi? Dobro večer. Sredska škola Osijek, Istočna Bosna. A vaše društvo, odakle svi su večeras tu veseli, vidim? Imamo malo srednje Bosne, imamo malo Krajine. Imate vi nekoga možda pozdraviti večeras? Imam poslovati i pozdraviti u Sarajevu svoju majku, brata, snahu, njihovu djecu, svog sina koji živi u Sarajevu. Imam ženinu, familiju, Šure, Svastiku i sve redom koje me poznaju. Ajmo dalje.
nastaviti. Samo da kažem nešto. Ovo je li ovo prva Milka, je li tako? Prva Milka u Americi. Hvala vam od srca. Bilo je ostali ovi američki čokolada, ali ovo je prva. Hvala vam od srca. Nema na čemu. Koga pozdravljate vi? Ja se zovem Ermina i pozdravljam babu koja se nalazi u Bosni, u Olovu. Ona se zove Halifa Bubić i sve ostalo, mnogobrojnu rodbinu i hvala vam puno, bilo je prelijepo. Dobro večer. Dobro večer, kako? Vaše cijenjeno ime? Fatima Krasjanović. Ja sam iz Bosne od Bustovaca, ja živim u Oregonu, u Portlandu. Koga pozdravljate vi? Pozdravljam svoju familiju, ovdje sinove i Strahu i unuče. Htjela bi da pozdravljala bi moju majku Umzilu, Amelu i njenu bebu Asima, braću, sestre, prijatelje, sve prijatelje, mnogobrojnu rodbinu, a posebno moju sestru Safetu, prijateljcu Hatu i njenog muža Osmana iz Duhra. I vas selavim svih u televiziji. Se sjetim onih vremena i vidim sa naših Amlija, zaplače mi duša čaljena, najsretniji kad sam bio ja, a vidi nas gdje smo sada svi. Vjetrovi nas tuge razjeli, staro carena više, pa i majka jedna diše, sestra preko okeana, moje srce puno rana. Nekada mogu staro svetlo, sada uživim, pa još je to, sreću da živim. Sve mi dao što sam stekao i zaradio, siromašno, ali lijepo. To je život bio. Dobro večer vama želim i molim da se predstavite. Dobro večer, ovdje je Azem Brdarević iz Srebrenice. Kako je vama večeras bilo? Idealno. S kim ste došli tu, ima vas puno? S suprugom, s društvom, s prijateljima, jaranima, komšijama, tako. Koga pozdravljate vi? Ja bih pozdravio selamio prvo roditelje, braću u Švajcarskoj, njihovu djecu, snahe, vađe, svastike, sav napačeni narod Srebrenice, Bosne i Podrinja, a posebno bih poselamio moju punicu u Lukavcu, Fadilu Mehmedović. Ivzo Beganović, rodom iz Glogovi. Ibro, koga pozdravljate? Pozdravljam oca i mater, pozdravljam svu svoju familiju i sve kome zna i ne zna, i posebno vas, Valentino. Hvala lijepa. A da i vas snimim, prije nego što ćemo doći ovdje u Sjetlu, vidjeli smo se na jednoj gas station, malo smo pričali i evo došli ste da nas ovdje večeras podržite. Iz kojeg mjesta? Iz Kenavika smo došli, a vidjeli smo se u Allensburgu na truck stopu za kamione. Koga pozdravljate? Pozdravljamo kompletno, čekaj. Pa ide prođi voda jebru. Šta kažete? Pozdravite s tobom. Prođi, hajde. Pozdravljamo od TV Valentino, najbolji Valentino radio u Bosni i Hercegovini. Pozdravljam sve Bošnjake, znači svi nacija, da se slažemo da smo dobri uvijek. To je najbolje. A posebno Podrinje naše, da se vratimo ako Bog da u naše Podrinje. Hvala puno i nadam se da ste uživali u ovom svemu. A pozdravljam u Neveru Sarajevo. Dobro večer, ja sam Azra. Azra, pred krajem ovog našeg druženja, koga pozdravljate? Selamim svoju majku u Bosni, sestre u Bosni, u Francuskoj, sjevere u Švicarskoj i u Bosni i svu familiju širom svijeta. I posebno vas, Valentino. Posle tebe ide živim, ti se mi zelo da nebo. Hajde brate sjeći, prevezi me preko, uzrijeću te za kulaj, sad. Hajde brate sjeći, prevezi me preko, nosim joj puno zlata.
izvolite. Hvala što ste došli. Želim da poselam i familiju u Sarajevu, brata, sestre i djevera i njegovu porodicu i svekra i i širom Amerike sve poselam njim. Hvala vam najljepša što ste nam uljepšali ovu noć. Zdrav svima u Bosni. Kako je bilo? Super. Evo, društvo sjede, piju, vesele se, uživaju. Mogu tako slobodno reći. Vaše ime je? Nermin Kovač. Ko sjedi još s vama za stolom? Pa tu je moja porodica, gospođa, čerke, bađo mi, od svastike, djeca. Tako, to je uže društvo. Koga pozdravljate? Pa selamim prije svega svoju rodbinu u Bosni, oca Halima, majku Meiru, punca Jusufa, punicu Meiru i sve ostale koji me znaju. Idemo dalje. Dobro večer. Dobro večer. Koga vi pozdravljate? Pa normalno sa Bosanca i Hercegovim, sa cijelom svijetom. Je li bilo dobro? Super, predivni ste. Hvala što ste nas posjetili. Nismo daleko, jedno drugo, jedna rijeka razdijeli najljepša, široka posvijeli. Na prste dane više ne brojim, posle tebe i ne živim, i sad i samo da te volim. Ajde brate sljedeći, prevedi me preko, uzet ću te za kuvaj, sva. Ajde brate sljedeći, prevedi me preko, nosi moj furmu za čemo. Neće Veselo društvo, svi igraju, pjevaju, uživaju. Vaše ime? Jesi, kralju, legendo moja, bez tebe neću moći dok ne dođem do 1. maja sam dole kod tebe u studiju. Recite mi s kim ste večeras došli? Ovo je moja snaha. Ovo je moja snaha. Ovo je moja kuma. Ovo mi je od Šure, čerka i ovo druga. Koga pozdravljamo? Da pozdravimo ovako. Prvo da pozdravim sve u Glamoču. Brata Selu, njegovu suprugu, sinove Elvira Emira, Emiru da čestitam rođendan, a najviše Buraz da pozdravim sestru Travniku, Kadiru, zeta Omera, čerke Džanu Jajlu, a najmlađeg magistra u Bosni i Hercegovini kriminalistike, što bi obično to je moja Ajla i moju priju Bisu, snahinu mamu, oca Bokana, Mečeta, čerku Indiru Samiru, Svetove Bernesa i Saju, moju unuku Lamiju, unuka Muhameda, prijatelje u Sabri, Omera i Resulu, a mog sina Šedja. Evo moje super, rekao si mi da sam dobar bio u South Bay City. Gađio je kakav sam bio. Prva liga je bio, imate vi pozdraviti nekoga? Cijelu Bosnu i Hercegovinu. Hvala vam lijepa, uživajte. I vas, televiziju Valentina. Želim da pozdravim svoju porodicu u Sarajevu, na Sedreniku, sve prijatelje, poznanike, svako dobro. Hvala vam što ste došli. Jel vama bilo lijepo ovdje? Godina želim da poselam i sve svoje u Bosni. Majku, sestru, braću, amiđe, dajće sve reda. Najbolja se televizija. Samo recite još jedno vaše ime. Almasa. Odakle? Iz Bosne. Hvala vam lijepo.
je krila da svije. Daleko je srca tvoj, ruda polisita, ljepote nigdje nema, nek zna svakog upita. Daleko je srca tvoj, ruda srcu bila, tu je majka koja nas je. Prvi je nebo na kraju. Dobro večer. Slobodno sjedite, opustite se, bravo. Molim samo da se predstavite. Ja sam Čeja Dedaković, općina Brčko, Brezovo polje. Večeras, jel uživate na ovom našem snimanju? Ja se zahvaljujem vama, zaista ste priredili ovu feštu pravu. Recite mi samo, tko je došao s vama večeras? Ovo su sve moji prijatelji, ovo je moj sin, žena, snaha, prijatelji, ovo je iz Čelića, ovi su iz Gradaca, ima nas očvaka. Koga pozdravljate još? Ja pozdravljam sve ljude dobre volje i želim svakome da bude ovako veselo kao smo mi večeras. Zahvaljujem vama, a dragi moji, ja ću još jedan pozdrav da pošaljem od ovog društva. Vaše ime je? Edin Dedaković. Edine, pozdravljamo koga? Pozdravljamo sve Brezopoljce širom svijeta i sve Bosance i Hercegovce koji uživaju u vašoj muzici. Svaka vam čast. Uživajte vi, hvala vam. Edisa Ćosić. Imate vi nekoga pozdraviti? Da, žela bih pozdraviti svoje roditelje u Kanadi i svoju zavu u Sloveniji. Vi imate neki pozdrav? Selam i sve Bosance širom svijeta. Pa do Krupe, Ljučanovo i Dubice, kao kolub poletjeću, da vas vidim Kolubice. Izabrate ja za sebe, vraćam se u kladušu žena tebe. Ti je moj strane, ja se vraćam kući, ogoznice tuga, upravila mene, ostavi je vino, lutanja po svijetu, očuvaj život. Ja sam Sapeta od Zavidovića roda, pozdravljam svu svoju familiju. Pozdravite i vi. Pozdravljam svoje čerke i zetove, tu su, nisu mogli doći, unučad, svu Bosnu. Hvala vam što ste došli da nas podržite. Hvala vam puno što ste došli. Ovim putem željela bih da pozdravim svoju majku, svog brata, svoju svekru, zaove i sve u Bosni i Hercegovini, posebno u Višićima i u Čapljini. Odakle sam rodom. Je bilo vama lijepo? Jes. Zahvaljujemo vam se, uživajte. Hvala lijepo i vam. Nema
Ove srcu belariću, poletiću, polutiću, moliću da neću stati dok ne dođe sitni sati. Nema šanse, me ljubi, samo moj bosanac, kupio mi od Boga kalanac, i srce moje,